Uyu munsi tugiye kuvuga ku bihugu 10 muri Afurika bifite abakobwa beza kurusha ibindi. Nk'uko bisanzwe iyi video tugiye kuyibanamo mutanga ibitekerezo byanyu, ariko buri wese atubwire igihugu cya mbere abona koko gifite abakobwa beza muri Afurika kurusha ibindi. Turatangirira ku mwanya wa 10 tumanuke tugere ku mwanya wa mbere. Igitekerezo cyawe muri comment kirakenewe. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Somalia. Somalia izwiho abakobwa bafite isura nziza, amaso yijimye cyane n'imiterere yihariye. Nubwo igihugu cyanyuze mu bibazo byinshi bya politike, ntibyabujije abakobwa baho kugaragaza ubwiza bwabo mu mideli mpuzamahanga ndetse no mu myidagaduro. Ibi byose rero bikaba byatumye dushyira iki gihugu cya Somalia ku mwanya wa 10. Yego, mbibutse gutanga comment zanyu. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Maroc. Maroc ni igihugu gihuza Afurika y'Iburasirazuba bwo hagati. Abakobwa baho bafite imiterere iva ku moko anyuranye, bigatuma bagira ubwiza budasanzwe. Baboneka cyane cyane mu myidagaduro, muri Miss Maroc no mu mideli y'isi. Aba bakobwa bo mu gihugu cya Maroc bafite ubwiza butangaje pe. Ndakeka nimba uri kureba iyi video nawe uri kugenda ubibona. Ese koko wabonaga Maroc ikwiriye kuza ku mwanya wa 9? Nimba ari byo utubwire muri comment. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Ghana. Ghana nayo iri mu bihugu byamamaye mu myidagaduro. Abakobwa baho bafite imiterere idasanzwe n'uburanga bw'uruhu rwiza. Ni igihugu cyatanze abanyamideli n'abacuranzi benshi bafite izina rikomeye. Uburanga bwabo bwigaragaza mu busabane no mu mutima mwiza bagira abo bakobwa bo muri Ghana. Aya ni amafoto atandukanye y'abakobwa beza cyane dusanga muri iki gihugu cya Ghana. Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu cya Egypt. Egypt ifite amateka y'ibihe byose, kuva ku bagore b'abanyamisiri ba kera bazwiho ubwiza budasanzwe kugeza ku bakobwa b'iki gihe bagaragara cyane mu mideli no mu bucuruzi. Abakobwa baho bafite ubwiza bwivanze, imiterere y'Abarabu ndetse n'uburanga bwa Afurika. Ese nawe wabonaga koko Misiri ikwiye kuza ku mwanya wa 7? Batubwire muri comment. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Tanzania naho hazwiho kugira abakobwa beza cyane cyane abamenyekanye mu myidagaduro nka Bongo Flava. Uburanga bwabo bwahebuje amahanga, uruhu rwiza, kandi bakunze kugaragaza ubwiza bwabo mu marushanwa agiye atandukanye nka Miss Tanzania ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Uburanga bwabo bujyana n'ukuntu bigirira akanyamuneza ndetse n'umutima mwiza muri rusange. Ku mwanya wa 5 naho turahasanga igihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Kenya izwi cyane mu bukerarugendo, ariko ntiwakwirengagiza uburanga bw'abakobwa b'iki gihugu. Nk'uko muri kugenda mubibona kuri aya mafoto atandukanye, bafite imiterere myiza, ibara ry'uruhu ryabo, ndetse banamenyekanye mu mideli mpuzamahanga. Abakobwa b'abanyakenyakazi
bagaragaza imbaraga z'umuco ndetse n'umutima mwiza bigirira. Ese koko wabonaga iki gihugu cya Kenya gikwiriye kuza ku mwanya wa 5? Mutubwire muri comment. Ku mwanya wa 4 turahasanga South Africa. Afurika y'Epfo nayo ifite amateka akomeye mu marushanwa mpuzamahanga nka Miss Universe muri 2017 ndetse na 2019 baturukaga muri iki gihugu. Abakobwa baho bagaragara mu mideli, mu mafilime no mu biganiro bikomeye byo mu rwego rwo hejuru. Uburanga bwabo butandukanye bitewe n'amoko atandukanye abarizwa muri iki gihugu. Afurika y'Epfo tukaba tuyisanga kuri uyu mwanya wa 4. Nigeria ni igihugu kinini cyane, haba mu mubare w'abantu w'abaturage bayigize ndetse bakomeye cyane ku muco wabo. Abakobwa b'Abanyanigeria bagaragara cyane mu muziki, muri Nollywood ndetse no mu marushanwa y'ubwiza. Igihugu cyatanze Miss World ndetse na Miss Universe batandukanye. Uburanga bwabo bujyana n'ubutwari bwo kwihanganira imirimo, bivuze ngo ni abahanga mu gukora, ntibiganda ku murimo muri make. Ku mwanya wa 2 turahasanga igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwamamaye ku buranga bw'abakobwa barwo bufatanyije n'ubwitonzi, isuku n'imico myiza. Abakobwa b'Abanyarwandakazi bakunze kugaragara mu myidagaduro, mu marushanwa ya Miss Rwanda ndetse no mu bikorwa mpuzamahanga. Nubwo iri rushanwa rya Miss Rwanda muri ino minsi risa n'iryahagaze, ariko uburanga bw'Abanyarwandakazi burakomeza bukagaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aya ni amafoto atandukanye y'Abanyarwandakazi. U Rwanda kandi ni igihugu gifatwa nk'icyo mu karere gifite abakobwa beza kandi bafite indangagaciro. Ku mwanya wa 1 turahasanga igihugu cya Ethiopia. Ethiopia ni igihugu cyamamaye ku bakobwa bafite isura nziza yihariye, amaso manini n'imiterere karemano. Abakobwa b'ibi bihugu bakunze kwigaragaza mu marushanwa y'ubwiza ku rwego mpuzamahanga, kandi mu mateka Ethiopia izwi nk'igihugu cy'amavuko y'abantu benshi, bituma ubwiza bwaho bushimwa cyane. Nk'uko mubibona kuri aya mafoto ari kuri screen, bose ubwiza bwabo burigaragaza. Namwe ndakeka mwabibonye. Ese urabona Ethiopia ariyo yari ikwiye kuza kuri uyu mwanya wa 1? Tubwire muri comment, wibuka gukora subscribe, share na like. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi video. Imana ibarinde.